Igrao se i derbi della Madonnina na San Siru, imali smo taj direktni okršaj Hrvata, s jedne strane Sučić, s druge strane Modrić. Modrić je na kraju otišao doma sretniji, međutim za Sučića možemo reći da će biti još ovakvih derbija, ko zna koliko. Pa bit će ovakvih derbija, da. Ima jednu specifičnu ulogu u momčadi Intera što se tiče znači, njegove pozicije, igra na toj poziciji osmice, ali i u fazi obrane i u fazi s loptom, znači izvlači se lijevo, tamo pokušava raditi višak i bio jako, jako dobar sa par dobrih poteza. Inače, Inter je bio u toj utakmici prvi 40 minuta, puno bolji protivnik, nisu uspjeli zabiti gol. Ali ono što je već sad simptomatično, znači Milan je u svim derbijima jako, jako dobar ove sezone i bez obzira na nekad i slabije partije, budu stabilni u tim najtežim trenucima i kad se utakmica prelama, oni to dobiju. Znači imaju jednog sad u veznoj liniji, znači pričali smo puno puta koliko im fali i Rubio i Pulisic sad sa povratkom Rubio, znači Modrić je dobio još jednu pomoć više i zaista su jako, jako, jako dobri u oba pravca i s druge strane to su dva igrača koji imaju bezbroj trofeja, tako da to iskustvo s trofejima će sigurno dobro doći Milanu. Tako da Milan do sad se patio dosta sa Cremonezom, sa Pisom, tu su izgubili bode, a u derbima se jako dobro. S druge strane Inter nikako da dođe onu pravu svoju formu, kako smo očekivali, možda malo bolje posebice tim većim utakmicama, ali i protiv Napolja i sad protiv Milana na kraju unatoč dobroj igri su izgubili.